Abasindikwa rumanda okusya nyencha kare obarahurira okushaba ko kwemererwa ni Amir Nsamo chairman w'akakiiko akarikugaba emirimo mu rurembo rwa Hoima, Ibrahim Bigabwa memba wako hamwe na Donald Bakire bategeka. Aba baretwa mu koti ya Chief Magistrate omu Hoima abakakiiko k'amakagobwa President akarikurwanisa obushomankuzi. Babiha Kampala aho babire bagiro kwe reporting ahabwe mshango 14 yo kuhindura max z'abantu ababuziwe okuhebwa emirimo mu rurembo orwa Hoima. Abarukujango bakahindura max zabo ahabo butabendeza mirimo harimo Mugume Conrad, Ayesiza Hawa, Nelson Chiza, Shakila Nakato na John Baptist Muhurizi. Orbazu rwa government rwajwekerwa Catherine Nakagwa kandi abarukujunanwa batonganirwa Christopher Mwebaza. My plans are six. One is age, 64 years. Is diabetic. Another is also age, but diabetic also too. So I'll put at least for tomorrow, if possible, then we'll get diabetic. Abebembezi b'orurembo rwa Hoima baereko butashemerera omuringo gw'abantu aba bakwasirwemu. Ekandi service commission ekwidwete max ezayo maybe aina kubaro ekyabairo bayikara baina na minute kibakozereki ekibagendereiro so nyomba inesaba nka security ya Hoima ekinde kikole iwe kinu kitagaruka kubaho abakwaba kutugamba anti corruption yote gambibwa herugire Kampala baitu nabo ebanze genetolereza ne yetegereza bantu bakendi babagambira nti aba service commission bakalya sente abantu bakakolaki kyoka kyalira mananu garugireyo nti anti corruption yenyine yakwasira abantu kubayana kubatwala Kampala babuzira omusango okubachaginga in their court bamalire babagaruire Hoima egeri proof ekuole kyanti tibabali na musango gona mu anti corruption. Gasha kwa Ambrose ni wagaba Katoto.